الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. ثم أما بعد، إخوة المشاهدين في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، تحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لقد رجعنا إلى موضوعنا عند الإفهام كما تعرفون. فاليوم عندنا ضيفين اللذين كان أهمهما هو القرآن الكريم. فكذلك كما عرفتم أيها الإخوة، قبل أن نسوق إلى الموضوع سنرد على كل واحد ليعرف نفسه. عند ذلك عندنا محاضرة ما سنلقيه حول الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل هذا أسأل الله جل وعلا أن يجعل كل كلمة أقولها هنا تكون خالصة لوجه الله الكريم، وكما أسأله جل شأنه أن يجعلكم إخوة المشاهدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حريم سبجل إن يتي الله جل وعلا إن جولي إدو أن باجمكم محمد صلى الله عليه وسلم باولو مسيبه wirnanaki en ko woni sabu nde ɗo jonde meɗen ko émission men mo andanteɗo ma ina wi'e gandal e faamu. haray ko wona noon kañum kadi mi hiwrorike on hiwrango ngo julɓe ɓen hiwroto ko aduna. ko wona noon kañum kadi hiwrango ngo allahu tabaraka wa taala hirtinani wonande julɓe ɓen kañum kadi ko nder aljanna. ɓawa ɗum musidɓe julɓe, ɗum woni yo jang e kisal woni dow moɗon. mi tori allahu tabaraka wa taala nde o wallitotolan kala konngol ngol andanteɗe malla wowlde ɗo yeeso moɗon, yo taw ko sabu makko kanko allahu jalla wa ala mi woni e wowlirde ngol konngol. ko wona noon kañum kadi miɗo tori allahu azza wa jalla nde o ƴettata on o tawna e ɓeɓe andanteɗema ɓe heɗitoto yewtere, ɓe ƴetta ko ɓuuri moƴƴude yewtere nden ɓe gollitira. idan noon musidɓe, haray hiɗen jogui hoɓɓe ɓe andanteɗema himme maɓɓe ko yangudegol e ndeɗo qur'anul karim, jangande jannade. haray ko ɗum woni ko joguitiɗen immorde hoɓɓe. ɓawa ɗum kañum kadi hiɗen joguiti yewtere seeɗa ko yowiti e julde nden. ɓawo yen natande yewtere nden haray en jonnayyi ɓeɗo ceernoɓe hikkorɓe ko junggo ñama ɗo ɓe hiwro en, ɓe andinen kamɓe woni homɓe. ɓawo ɗon kañum kadi jonne ɓeɗo ɓe hiwro joni inchallah. hada cheikh falyatafaddal mashkura wa ma'jura. alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. wa ba'd, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam. معكم الأخ محمد إبراهيم الدرامي البكاوي، أسكن في زاكمباو وأدرس في كلية الإفريقية للدراسات الإسلامية ألوفية. تمام. نعم. أشكر على الأخ محمد جلو. جينا هنا لنشارك معه في برنامج غندل إفهام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وفي أسرته وكذلك في هذا المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن no musidɓe ɓeɗo ko ceernoɓe meɗen hoɗuɓe ha Gambi, ɓe ceernoɓe molanaɓe ton wonɓe e jangude ko université ga. haray fayda on yi ko ha leydi ni ɓe nanataka, ko won noon kañum kadi
pulangal kañum kadi ɓe nanataka fayda ko arabon woni koɓe hiwrori en ɗo haray ɓe hiwrike fof ɓe maki wo ɓe inne Ibrahim no ceerno Mouhammad kay haray babe maɓɓe no inne Ibrahim haray ɓe janga wo kulliyatul ifriqiya wo ɓawo ɗon kañum kadi ɓe hiwrike fof ɓe toranike kala wonɗo e darde émission on barki e juutugol balɗe ɓe torani kañum kadi nokku on wo yo allahu tabaraka taala waɗu barki wo e nokku on idan noon ɓeɗo e jonneɓe kamɓe ko fulɓe ɓe hiwroɓe andinen ko kamɓe woni homɓe inchallah jalla wa ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad alayhi salatu wassalam wa ba'd. Haray mi salmini on fotam lande ko tawi hino jam wonɓe men seedade haray on salminama fota kala ko wontir ɗon. Haray min inde anden ko Mouhammad Diaw Bari hilan hoɗi Kelmasar haray ko min woni ko noddago ɗo nde wonno ko jokkere endam noddago islam ko yewtete alhamdulillah émission o no wiye gandal e faamu haray ko min hewtuno hande fi makudagol e mon ɗo yani ɓeyditagol moƴƴa alhamdulillah. Aywa nam haray ko wonnon kañum kadi ceerno Mouhammad on tolnama ko wonnon kañum kadi Cheikh Mouhammad ɓayi tun onon si pulalngal haalama haray ɗon famude seeɗa en continue ko pulal dani inchallah haray hande no musidɓe en heɓay welo immode Qur'anul Karim haray goto kala hino habba heɗitagol jangguiji ɗin ɓawo ɗon kañum kadi huccitanen e yewtere nden haray Cheikh udditane en inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها
أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. إذن ene woni ko nani di welo welo Qur'an o ay wana maray yalla wu tabaraka wa taala hebbinen en sifa be do musibbe den andi kaado dina kan ala leñol se jangi Qur'anul Karim ko Allah inni ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum qaba'ila wa shu'uban وجعلناكم قبائل وشعوبا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جل وعلا إني كادو دينا ولا نام ومودم الله إني كونو ييمبي أنديته نومين الله تبارك وتعالى متاجي أو ميودي أو ليني بيدو كو ألفوبة بيدو كو فولبة بيدو كو بغامبيان بيدو كو لو الله إني أنفولون كونغوتون ande ko hombo ɓuri teddude ko Allahu tabaraka wa taala ko on ɓurɗo on hulude Allahu tabaraka wa taala. Idan ko ɗum ɗo woni welo welo émission gandal e faamu welo welo ko Jama TV addanton daiman ko waɗi noon ko kala wonɗo julɗo tawi no yangandade oɗo Qur'anul Karim enen ko ɗum wonɗen e ndarude wona leƴƴi ɗin. idan noon musidɓe julɓe tawde islamu on yiɗa leƴƴi islamu on ko fonni fof ko gotum oɗo ko honno way jogitomo sifa maɗa hara a ƴettali hay e goto ɓurnama e dow ma ayo musidɗo hiɗen duwanoɓe ɗen jarnaɓe ɓawa ɗon kañum kadi haare en arti e maɓɓe. idan Cheikh Mouhammad onon kadi memana en imode Qur'an on eyona. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما شاء الله ما شاء الله.
idan o yi ɓe yuɗon ɗo ceerno mouhammad ko hunjiɓe qur'anul karim tawi ɓe mari duuɓi 12 ɓe hunjude qur'an on wallah idan noon musidɓe hiɗen duwanoɓe ɗen jarna ɓe en yi ko ha nokku honto woni ko ɓe iwi ɓe ari notagol noddagu meɗen haɗa noon musidɓe yewtere meɗen nden no yowdiri e nde ɗo julde nde andantedema hiɗen juulude bimbi e kiikiɗe idan hande no wonde nge yewtirde noon ɓay hari en sen daari émission ji meɗen feƴƴuɗi goto en yewtino ɗo laawol goto ko yowiti e julde idan noon hande no wonde nge yewtirde noon fayda ko en artu ɓaawo ko julde nden fuɗɗi ɗon yewten en andi ko saabu honɗum nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe maki wo awwalu ma yuhasabu bihi l abdu yawma alqiyamati salatuhu fa in salahat salaha al amalu kullu wa in fasadat fasada sa'ila amalahu en yii annabajo maki wo bani adama on atete landitede ñalade dargal woni so maayi hakkude makko joomi makko ko atete landitede ko julde makko nden si julde nden moƴƴi nenaɗo maki fof makko on haray moƴƴi kono noon si julde nden bonirimo haray dendandagal ko addori daretake haray ɗum kañum kadi rewori ɗum boni idan musidɗo julɗo nde julde dandantedam ko kayre woni rukunu thani min arkanil islam ko kayre woni tugalal ɗimmal immorde e tugale islam ɗen idan noon musidɓe julɓe ko nde ɗo julde woni ko faale ɗen jannude hande ko honno e honno wardete ɗen andi noon nde ɗo julde e sen daari ko haala arabu ko wiyete julde ɓe inne ko ɗum woni addu'a'u ko toragol haala arab ko ɗen andi tanki bani adama o nde e julde himmo torade allah on ko yo eggu e nokku o arda e nokku himmo jokki toon e toragol allahu azza wa jalla amma noon ko wiyete ɗum ɗon haala arabu ɓe maki wo ko aqwalun wa af'alun makhsusatin muftatihatin bitakbiri muhtatimatin bitaslim wondanedema ko konguli e golleji ɗon andi ayinne allahu akbar uginoɗa wowla immoɗa kadi golleji ɗin juuɗe maɗen no towude ɓandu ma ndu no ugginade ene ko honno ɗum ɗo fof ɗaɓɓa e bani adama on e muɗum haɗa noon ɓe maki wo si ɗum ɗo darama haala sariya ko julde ko konguli e golleji ɗandantedama hino hertina julde nden ɗiɗo noon hino udditire e kabbirago ko wona noon kañum kadi julde nden no ombire e salminago idan noon musidɗo o julde ɗandantedema en wowli ɗum ɗo hino ko konguli e golleji woni nde julde ene goto kala e meɗen no duwa andude ko honno woni ko juulirta nde julde ko waɗi noon siminni hande en arta e ɓaawo en rewtoto fayda en joni en atoray ko hurgo bani adama on si fokkiti juulugol ɗen andi wata ndaɗo fi a musidɗo ɗa andi ɗum ɗo oɗa no andi o waye piiji goo a yewtay fi towɓe bindi piiji goo yewta fi raɓɓiɗuɓe bindi idan noon si bani adama on fokkiti juulugol koyo on togi yahu ko hurgo ɗen andi ɗum ɗon ɓawo nde on togi naati ko hurgo ko koyngal hongal o naatita nanal ngal o naatita ɓawo ɗon no woodi duwa mo jangata ko waɗi ko nder hurgoji no mari cheytaneji nelaɗon alayhi salatu wasalam maki son tigui jangari on duwa ha cheytaneji ɗi nangimo ndaru musidɗo bani adama loototo urnoto ɓornoto ko laaɓi oɗo noon si naati e nder hurgo jangali duwa jangueteɗo on cheytaneji ɗin ko nder hurgo ɓornotoɗi ko luuɓi cheytaneji wonɗe nokku luuɓuɗum si ɗi etike hanon a etike hanon ɗi cheytaneji naati e ma musidɗo ko yawawu famude haray ɗi cheytaneji yawata yaltude e maɗa ko an yo musidɗo ko ɗon no bani adama on jangata ko du'a sino natude inna honɗum bismillahi allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khaba'isi on togi noon natira e koyngal nanal makko ngal idan a yi ɗon ka ko ɗon noon wawata famude wondanedema jinnaji ɗi no nder ton saabu a innayi mi torikema ayo allah on dandan cheytaneji bonɗiɗi goriwo e deywo idan noon ɗum ɗo goto kala no duwa andude ɗum ɗo si fukkita ko nder hurgo
ɓawonde on tagi yalti ko hurgo yaltira kadi koyngal ñamal ngal ko nder hurgo inde Allahu tabaraka wa taala wowletake ton bal karama koɓe ɓurɓe hewde ɓen yiɗa yo nder ton ya'a haalu ton haala tentini noon kan siɗa ɓorti idan noon ko an yo musidɗo so on tagi yalti ko hurgo koyo on tagi janngu inna honɗum gufranaka yaltira e koyngal ñamal ngal idan ɗum ɗo fof ko bani adama on duwa etagol anda e diina mum ɓawo ɗon si o gayni ko yen aro ko salligagol musidɓe julɓe ko waɗi buyno salligade to tawina noon salligorte ma seeɗaɓe no salligade tawina noon salligorte ɗon andi enen ko tampini en ellaw gotunno ton ko honɗum min ko fiya famiren ko ella ko tampini en kon enen haɗi faamen no juulirte haɗi faamen no salligorte ko tawde oɗo innay min mi fini mi tawi baben an ko julɗo o ndaara no baben makko wonno salligorade o salligorono no baben makko juulireno noon o juulira noon hara oɗo o fontali o jangani ɗum e bindi ko honno mi salligorta ko honno mi juulirta o ndaari tun o jimbintini ko ɗum wiyete taqlidul ama jimbintinande bunɗo ko waɗi noon an ko yiwɗa kon waɗɗa a humpaka enen ko komi waɗi ɗo hino e bindi ka ala e bindi ɓay noon a tefali ɗum anduɗa ya waw famude ko ɗin ellaji ɗon artoyta e dow maɗa idan noon ko noon si bani adama on taw fokkitani salligade oɗo ko yo ɓannu salligorteɗan ɓawo nde o looti juuɗe ɗen tati ndaru nde o looti juuɗe ɗen tati ɓawo ɗon ko yo ƴettu o sorkino ko wunduko e ko kinal ɗo noon no ellaɓe honno hewɓe no falja ko sorkinagol ɗo a yiye woɓɓe si ɓe nokki ko ni watta ni laabi tati feere ɓe nokka kadi kinal ngal go'o ɗiɗi tati haɗa ɗon ko ella ko ya nokku jungo ma ngon singo heewi feccaɗan e hakkunde wuyɓoɗa goɗɗan tutta ɓawo ɗon kañ kadi ɗan heddiɗan ɗo sorkinoɗa si tawi na e nder lewru suumaye yottina si tawi ko lewru suumaye wata yotti ɓawo ɗon sa sorkinike inna go'o nokkaɗan kañum kadi wuyɓoɗa feccere sorkinoɗa ko hedditi kon ɓawo ɗon wi'a ɗiɗi ha timmina laabi tati musidɗo julɗo si tawi noon ɗan wonɗa salligorde ɗon ɗan ɗuuɗa ɗa wawi salligorade ɗiɗi ko watta kon laabi ɗiɗi ɗa wawi honno kanko watta kon laabi tati ɗa wawi wadde ɗon honɗum laabi ɗiɗi ko watta kon laabi ɗiɗi si tawi feere mum ala ɗa wawi wadde musidɗo laawol gotol ɗum ɗon ella o ala e muɗum bonnata salligi ma on laawol laabi ɗiɗi laabi tati hare ɗum ɗon ella o ala e muɗum kono noon ko ɓuri kon ko ya timmin laabi tati ko si tawi hiɗan manque woni ala fes tawa si a timmini a wawata gayntade salligi ma on ɗa newnana ya ɗuytu ɗum ɗon hare ella o ala e muɗum ko waɗi ay annabajo on sallllahu alayhi wa sallam waɗi ɗum ɗon ko ɓawo ɗon kañum kadi si a nokkiɗan ala ko surmagol ko yeeso ko ya attor ngo jungo ma ñaamo musidɗo ardinago ga ko yeeso maga ɓawo ɗon addangoɗo kañum kadi yirga jippinago ga haare ko yeeso ngon ko noon lootirte ɓawo ɗon sa gayni juuɗe ɗen ɗum ɗon ɗa wawi lootude ha ko holɓudere ko ɗon woni farilla on kono noon sa feƴƴintini ya waw famude annabajo maki wo tablugu alhiliyatul mu'min yawma alqiyamati haythu yablughu wudu'a ɗaɗo maki wo cuɗari bani adama on jalbendi ni yottoto nokku ko salligi on wonno ɗon e yottade aba hurayra maki o wondanede mo mi yi annabajo on sallllahu alayhi wa sallam hiɓe salligo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam pooɗiti ha ko dowga e salligi on idan musidɗo si a feƴƴintini ɗum ɗon ella o ala muɗum bal ko ɗum ɓuri labede fi ñala dargal ko jalbata kon yo aru ha dowga hara hino jalba en aro yeyi intérêt muɗum ma yewten joni ɗen andi ñalana dargal si ɓeyo mapoyike lumbugol ko laawol dargal ko yoɓe innu ɓe wonnoɓe salligade ɓe wonnoɓe juula
taw honɗum ko ɓe woni salligade ko no jalbisal ɓenne ɓe unzuruna naqtabis min nurikum yeƴƴiteɗo ndaron men wawa yonnorade annora mon on fiyo men lumbo ko sirate ɓe jaaboɓe qila rji'u wara'akum faltamisu nura yirtete ɓawo mon aduna ɗaɓɓon ton annora idan musidɗo julɗo o salligi mo wonɗa salligade ñalande dargal o wontante annora ayo musidɗo julɗo haray ko ɓawo ɗon kañum kadi so on togino looti juuɗe ɗen o maska hoore nden koyo ƴettu juɗɗe ɗiɗi hara o haɓɓitake koyo hoore nden koyo loppinde si o nokkiɗo ha o gayni koyo hippu juɗɗe ni on yiiɗo hay hunde heddaki ɗo o adda hoore o adda kan juɗɗe ɗiɗi ko hoore ni o adda ha o fellita hewti ɓawo ga o artira ɗe ga haray musidɗo julɗo ko noon haray kañum kadi noppi ɗi woɓɓe kadi hino falja ɗon woni koye ɓe ƴettan feere jan kadi ɓe adda ko noppi o waye warretake noon koyo bani adama si o maski hoore nden o artiri ko ɗon e ɗon o jippinta juuɗe ɗen o ukkaɗe ko noppi lanni ko waɗi a ɗaɓɓaka noppi ɗin ya lootu ko laɓɓiraɗa ko ya masku noppi maɗi musidɗo julɗo ɓawo ɗon on tigi ara ko koyɗen makko ko teppe fuɗɗoro lootugol ko jungo ñamoga si gayni lootude koyɗen ukka hondu nduɗo ukka ɗum ko hakkude kolliga ni weeña ɗum ɗum ɗon kañum kadi koye sunna annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ɓawo ɗon on tigi fonta si o immike hacco jina ni ashhadu an la ilaha illallah a inne wonɗo e kambande allah o khayran sa gayni tun jangu ko jangete kon ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma jalni min atawabin ha ko o lanni ɗon annabajo on sallllahu alayhi wa sallam maki wo ala wo bani adama gaynowo salligade o moƴƴina salligi on si o gayni salligi on o jangi o duwa jangeteɗo ko salligi si wona allahu tabaraka wa taala udditanayimo dambuɗe aljanna ɗe jeetati o natire aljanna nokku ko faala o joni noon an hiɗa majja sa gayni salligade ko jangata musidɗo lawaki taw eto anda sa gayni salligade ko jangata ndaro sa gayni salligade a jangi on duwa ko honɗum hikkata ɗo musidɗo julɗo koɗa udditana dambuɗe aljanna ɗe jeetati natiroya e dambugal kala ngal faalaɗa a faalaka ɗum amma wallahi ɗa faala hikka ɗon honɗum aren ko julde joni ɓawonde andanteɗe ma e gayni salligi o ko wanno musidɗo sa ari e nokku ko wonɗa e julde ɗon la shakka en fof meɗen en andi ko qibla on fewtata kono noon musidɗo a ari e leydi a yiyallo goto a anda ɗo goto joyno waktu julugol yoni a anda qibla on ko honto hikkorta ndaru ko hakkille ma deeƴi wo fewtina ɗon inna ko ɗo qibla on hikkori fuɗɗoɗa juluɗe kabbira allahumma inni wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu non wa haythu ma honno la allahumma inni nokku kala ko fewtirɗon fa thamma wajhullah woni nokku kala wo ko fewtirɗon hoore mon nden hara hino ɗon yeeso allahu tabaraka wa taala idan si a woni e nokku a majjama qibla on ko honto hikkori musidɗo julɗo ndaaru kala ko hakkille maɗe ndeƴe muɗum kabbira fewta ɗon si a heeɓi ɗon darɗe ɗiɗi goɗɗo arima indima o e na toon yiltorga si a yiltorike hella ñamoga si a yiltorike toon ɗeɗa darɗe ma ɗiɗi hiɗe moƴƴi hayso ko ga fewtnoɗa oynnuma ko ga a faami ka idan ko wona noon kañum kadi so on togi ari honɗum ɓawonde andi ko ɗo woni qibla on ko ɗo fewtete oɗo o kabbira honno takbiratul ihram woni kabbirago harminego ngon ko fi honɗum ngo innira takbiratul ihram yarugol no sella e maɗa kono si a kabbiri harminama e maɗa wowlugol a haɗaka ɗum kono sa kabbiri harminama e maɗa hara wona janngugol e ko yowiti e julde nayi ko won noon kañum kadi hiwrogol yimɓe wolde yimɓe ndaraga hiɗa harminana ɗum noon fondanedema a kabbiri idan noon ko ɗum si innira takbiratul ihram sa kabbiri kabbiraguji ɗi ko ari kon e sunna sa daari ko
salatu nabi nde Cheikh Albani windi mina takbiri ila taslimi ka annaka taraha. musidɗo julɗo mi wasiyikema kala faalaɗo mi wasiyike ɗum e julde ma nden nelaɗo ko honno juulirno. de gandi annabajo maki wo sallu kama ra'aytumuni usalli, juulire wono yi'irɗon non lan juulira. musidɗo julɗo sa ndaari ɗon e nden deftere nde Cheikh Albani windi ɓe maki wo sifatu salatu nabi, sifa none no annabajo on juulirno non mina takbiri ibe ko kabbirago ilal taslimi ha ko salminago. wallahi sa ndaari on nden deftere a yiyay e none no juwite non fof a tampata. musidɗo none kabbirago jiɗi ko ɗi tati ari ko tabiti kon e sunna. woni honɗum no sellanama nabiɗa ɗiɗi inna allahu akbar juɗɗen jippo. no sellanama kañum kadi to wona juɗɗen a yii jippinade ha gayna inna allahu akbar. hino sellanama kañum kadi honno inna hani tawo allahu akbar to wona noon juɗɗen. ayi none tati ɗum ɗo hino sella ko wona noon kañum kadi siɗa egguɗe ɗon kadi yaha ko koppi sa faala a innani allahu akbar yahora maɗum inna honɗum hara hiɗa fewi yet inna allahu akbar non yaha maɗum acca ha hara a hewti ko koppi walla ko sujjata ɗon inna allahu akbar. ɗiɗo fof no tabiti e sunna annabajo on sallallahu alayhi wa sallam. kala wo ko yiwɗa goɗɗo gollitiri wata innumo hunde kaari o janga darno o juuliri o waye habbito ha fama. sa famali kare musidɗo lando ko waɗi annabajo none no ɓe juulirino no heewi. wata goɗɗo yawito goɗɗo neɗo maki bi hasbi imrin an yahqara akhahul muslim. yoni ko bani adama on hasbe nyalande darngal nde o yawitoto musidɗo makko julɗo. musidɗo wata townu hoorema mo yiwɗa wo yawitoɗa anda hay e hunde ko yiwɗa bani adama o hino waɗuɗe dina kan sa famali landitomo. si o wowlanima wawa noon andude ko honɗum e hono haalata hara ñawali e hunde nden tuntun ka anda ko waɗino. sina ɗum a yanay e ella mo andantedema ko sabu hawjere ma e angal wattangol ma yila woni sabu ɗum. ɓawo ɗum musidɓe julɓe si on togi gayni e kabbirde koyo o jangu suratul fatiha. si tawi on togi hunjaka e fus musidɗo suratul fatiha tun yoni ko on togi juulira. neɗo maki la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wa fi riwaya la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. neɗo maki wo ala julde on mo jangata fatiha ko wonnon kañum kadi ala julde on mo jangata nene deftere ne woni suratul fatiha. idan musidɗo julɗo on togi kono gorko julɗo wato o low o jasa ha hara modi o jippinale qur'anul karim ma o ala feccere qur'anul karim ma ibinasi ha yaasi kan o wawata ɗum non haɗa a jongalle ɗum ɗo musidɗo dartino hoorema ko adi ya yahude ko ɓe darantama ton. idan noon on togi o janga fatiha. si tawi noon fatiha tun wawɗa wiwɗen no sella kono noon yo andu baraji makko ɗi mo ɗuɗɗe ɗi no moƴƴa noon. haɗa noon si on togi jangi fatiha watta ɗon kañum kadi cortewol goo ɓawo nde on togi watti ɗon cortewol goo on togi so gayni hara o joni innen himo juulirde qul huwallah on gi enna qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar. warretake noon nayi a tokkidir kabbirago ngon e jangande nden. woɓɓe noon wallahi sa yihiɓe suuya sujja a inne gertogal weelagal koni te gandi nde oya natuno ko juulirde annabajo on tawi ɓe jooɗi ɓaawo o naati o feƴƴi yeeso maɓɓe himo juula tawi ko woni e juulide kon ka naqari diiqi wono gertogal e hoccirta noon kaaba koni himo naɓa tum ni tum annabajon acci ha o gayni juulude ɓayo arti annabajon innimo irji fa innaka lam tusalli yahu juula ko waɗi a juulali taw o ruttiti o juuli laawo ɗimmol o artiti annabajon innimo irji fa innaka lam tusalli ruttito a juulali taw julde ma nde moƴƴa
wo o yirtiti laawol tammol kadi o juuliti no o juulirnono suggurugu o arti. wallahi ɓe andanteɗema si a yiɓe hiɓe juula hiɓe ɓuri gertogal ɓe hara malakal mawti ari tawiɓe ko ɓe uggini ko koppi ɗon inna ɓe anyo kaarijo ko ammi habbi si a ɓantike ko koppi ɗo tun si a gayni kan julde ma nden tun ko ruhu ma on mi arani hara o felliti ɗum malakal mawti no aranimo hara ko o juulayno wa gertogal no ñamirta a yi'e hakke man ko wakkiloto fiyende julde makko yonde neeɓu hay ko wiyata subhana rabbil azim subhana rabbil azim ko ennu soɓe hanna rabbiyal azim hay noddinowo fi honɗum hulgol malakal mawti. idan noon ɓe innay bani adama o solli salatan muwaddi'in juulu julde wonɗo e waynitade musidɗo julɗo wota juulu wono gertoga juuyitano ko wona noon oɗo sahabajo ɓay o arti lawo tammol nelaɗo makimo irji fa innaka lam tusalli hotu a juulali o inni nelaɗo la uhsinu gayra hadha nelaɗo mi wawata si wona ɗum ɗo. annabajo sallallahu alayhi wa sallam innimo wondanedema e hino ko ɓe wolanoma kon si tawi a ɓantike a sujji deeƴu hatta tatma inna raki'an idha raka'ata wondanedema si a sujji ko koppi deeƴu ha fellita wondanedema a deeƴi ɓandu ma ndu fof deeƴi hara a juulali julde hawjuɗo musidɗo julɗo ko wonnon kañ kadi ɓenimo si a immike immo feewa ha wawa fellitude jowni a feewi ayi ɓe ma kadi mo sa sujji sujju kañum kadi ha wawa feeñude laaɓanama wondanedema hatta tatuma inna sa jiɗan ha deeƴa wondanedema ka sujjuɗo ko noon juulite harana ya hawju suggurugu wa gertogal wongal e ɓennude kaaɓa musidɗo julɗo ɓawonde on togi kadi o kabbiri tawo takbiratul ihram no woodi ɗon ko o duwa jangude ɗa andi ɗum a anda maɗa andi an noon si a anda oɗo no andi eto o anduɗo o wallitoma fiya faamu no juulitano ibi ko kabbirago ha gayna soodu deftere wiyetede hisnul muslim wallahi ko 500 nde yeeyite siko porto janguɗa hinde yilta haala kan waɗanama e porto siko angele janguɗa no yirta e haala kan artanma e angele siko arabu janguɗa ma ko ɗum wawɗa debude seeɗa hino waɗanama e arabu nde yeeye 500 francs musidɗo nde heƴƴey e nde jiifa ɓernde ko nde wiyete hisnul muslim woni eto bani adama on ko o wawata wo ko foofi o nden ɗon tawa o gaynide ko waɗi noon ko juulite kon fof ko toon woni joni noon sa kabbiri takbiratul ihram no woodi ko jangete ɗon woni e a jangay udditugol julde ne subhanaka allahumma wa bihamdika maɗum allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya ha o joopa a anda ɗum musidɗo julɗo wawu famude julde ma nde wonɗa julde nde no ɗuyti eto ɗiɗo piiji fof anda ɗum ɗon sina ɗum harayɗa yeɓude gurdam magal ɓawa ɗon kañum kadi sa inni sami honno sa inni kadi allahu akbar a turike kadi ko koppi ɗen ande yewti none honno kabbirte yehe ko koppi en feƴƴiɗo ɗon joni sa turike kadi ko koppi ko ya innu hon ɗum kadi musidɗo no ton ko jangata subhana rabbil azimi laabi tati sa gaynina subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika sa gaynu natana allahumma laka raka'atu ɗiɗo fof ko duwaji jangeteɗi e o nokku ko bani adama sujji ko koppi ɗon si tawi noon an a wiyama ka julɗo honno inteɗa min ko ibrahim ka kefeero ta ɗum wattu tawi noon a yiɗa wiyede ka kefeero ibino juulite ha gayne a julɗo on mamadou naamu ibrahima naamu moussa naamu sa innama ɗo philippe inna wata ɗum wattu ka ɓay hon ɗum ka julɗo a yiɗaka noddirede inde julɗo a yiɗaka wiyede kefeero ta tawi noon musidɗo julɗo nelaɗo maki wo al ahdu alladi baynana wa baynahum assalat ko woni hakkude men e heferaɓe ko julɓe nden faman taraka faqad kafar kala on accituɗo julde nden haray o woni kefeero musidɗo julɗo eto jangana no juulirta hara wona no finuɗa tawruɗa no fontu deftere musidɗo wallahi hayso ko yontere ɓe fuɗɗiɗa
joni nde ɗo yontere a etoto anda si on do gayni salligede ko honɗum o jangata nde yontere ɗon yontere arore si a kabbiri ko honɗum udditirte julde nde wawa ɗum ɗon yontere be duwa goto e nder lewru ube lebbi seeɗaji musidɗo hare a gayni no juwite no ɓawa ɗon kañum kadi sa immiki ko koppi inna sami allahu liman hamidahu janga rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ɓeyda ɗon ko ɓeyte kon ɗiɗo fo bani adama no duwa etogol anda jaka yo nokku kala komi woni no woodi ko jangeteɗon ene simi immiki ko koppi no woodi komi jangata jaka eyi kay ko wonnon kañum kadi musidɗo ɓawa ɗon sa ugginike ko leydi a inni allahu akbar kono kañum kadi aɗen tawo si a kabbiri takbiratul ihram juuɗe maɗen a jippinede ko leydi ka fawayɗe ko ɓernde musidɗo julɗo ala ko ɓuri sellude wako ari kon e konngol annabajo on sallallahu alayhi wa sallam allahu inni wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu kala wo ko annabajo ƴetti jonni on jogite kala wo ko ɓe haɗi on accite allahu innuma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana golɗi laatanike on e annabajo on ñentinande labande kono ko hombo ñentinta annabajo on liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ko on tañƴiniɗo hawroyay allahu tabaraka wa taala e ñalande dargal o immintinte o hasbe annabajo alayhi salatu wassalam ɓe maki wo inna nahnu ma'asaral anbiya umirna an nada'a aydina ala sadri inda salat ɓe maki wo menen annabaɓe ɓen dendanaga annabaɓe men yamirama si meɗen juulude koye men ƴettu juuɗe amen ɗen men wallinade ko dow ɓernde men juula idan noon musidɗo ko ɓuri tabitude kon e sunna annabajo on ko ya ƴettu jungo ma ñaamo ngon dewta ko jungo hedditingo ngon ɓawo ɗon si fuɗɗoɗa juulude kono noon heddo hunde wotere no ɗo woɓɓe innayi oɗo no juulude mo fonti julde o ko suufiyankejo o ko siyajo o ko hunde kaari kono yarle o fontuɗo juɗɗen juuli o ala julde aha kay musidɗo mo jogii julde fontuɗo juɗɗen juuli julde makko nde no selli so ndaari ko riyadu salihin e ibn usaybin rahimahullahu jalla wa ala ko ɓe landa ngallanta tawi ɓe sahore hadith goo ɓe sharhi ha noon ɓe maki wo si bani adama on la na e ngal landal ɗo ko landal al isbal madira tan nani eyi ala kullin si tawi bani adama on o fonti juɗɗen o juuli bonnatamo julde nde kono yon yo wawa famude o lundiki annabajo on hare o juuliri no annabajo juulirali nelaɗo makile sallu kama ra'aytumuni usalli juule wono yi'irɗollan noon la juula a wi'ata oɗa julde nde o juuli nde sella balde selli kono noon a wi'e musidɗo a juulirali sifo no annabajo juuliri no haray ko ɓuri sellude kon jippin juuɗe maɗen ka nder ɓernde ko dow ɓernde ma en darata yimɓe ɓen enen ko bindi ɗin dareten gollitire kono hara ko haqqille ɗen tun ñawata hara en gollitiri e haqqil tun harata hara en wallinto taw bindi ɗin gollitirɗen haqqil tun taw sen landike joni inne ene musidɗo ko honto qur'an jippi o innama ko makka inna ene musidɗo ton e ga ko honto islamu iwri hewti nokkugo o wiyete ko ton islamu iwri hewti en enen afrique ga o winnetanama o yeddata ɗum ɗon innamo ene kaarijo ko islamu on iwri ton e enen ga ko hombo e men ɓurɗa tañƴinade ino ronka andude dina kan honno yaari o wiyete ko enen ga ɓurete tañƴinade ino ronka famude dina kan honno ardi awa innamo ene ɓe jooɗiɓe makkatul mukarram imamuɓe ɗen andi wiwɗen ɗen andigoye bindi mum no woodi en wallinto bindi ɗin hara ko hakkille ɗen taw enen e goɗɗo yedduɗo juuligol ɓernde juuligol kan juɗɗen fawade ko dow ɓernde hara ko onon ɗon ɗiɗo fino faamiron ɗen andi sinaɗu woɓɓe goo famira no en famira ko fii si tawi ko haqqil tawa wiwɗen ɗen andi bindi ɗin ko wi kon
ko tabintingol waɗugo juɗɗen ka ɓernde. kono noon oɗo ko honno kadi yewtitamo mo jaɓata bindi ɗi ko ɗum wonɗen e yewtude. oɗo musidɗo julɗo ko honno no landoɗamo ene Makkatul Mukarram ko Qur'an on jippi ton, ko annabajo on woni ton, ɓe lontiɓe ɓe ha hande ene ɓe ko honno woni e juulirde ko dow suudu Kaaba. o innete de si mi yii ko tele haray hiɓe fawi juuɗe ɗen ko ɓernde. moɓe goono ɗo e yalla on reenuɓe ko ɓe yehi hajju ɓe arti ɓe neldori mi neldari molnadi no ɓe inni Ceerno Muhammad innumi naam ɓe inni hari law mi juulay mi fonta juuɗe ɗen kono Allah o newnimi ha mi yehi ko suudu Kaaba mi yi'ani yiitere an e yiitere imamujo on jaka yo o juulay o ƴetta juuɗe ɗen o waɗe ko dow ɓernde ko ɗon mi landi suka goto pullo Fuuta on ɗon waajila yewtilan e mum ɓe innimi awa ibi hande ko ni mi juyita ha mi maaya. moɓɓen hiɓe ɗo hiɓe hay joni hiɓe e gurda ɓe hajjo yino yallahu tabaraka wa taala reenuɓe junnaɓe balɗe ɗen. idan musidɗo julɗo ko tabiti kon wiwɗen ko honɗum ko waɗugo juɗɗen ko dow ɓernde won annabajo makiri no haray noon kañum kadi ɗum yowodira e yen innu juulirɗo juuɗe jippini ala julde ko waɗi buyi falje ɗum ɗon hefeɗina woɓɓe innaɓe koɓe faasi koɓe ɗuma to tawi noon islam o yamira en ɗum. haray musidɗo julɗo ɓaawo ɗon sa sujji ko koppi a ɓantike a jottike no woodi ko dowaɗa jangude ɗon woni rabbi ighfirli warhamni wahdini wajburni waafini ha o gayna eto anda ɗum ɗon ɓaawo ɗon kañum kadi honɗum ko heddanoma tayya gongol ko ya none tayya on no ari riwayaji sertuɗi no ari e mum attahiyatu lillahi assalawatu wattayibatu ino e mum attahiyatu lillahi azakiyatu lillahi wasalawatu lillahi ino ari kadi attahiyatu wasalawatu wattayibatu lillahi assalamu aleyka ayuhan nabi e ɗiɗo noneji fo mo etiɗa wawɗa wo hino moƴƴi no selli kañum kadi e julde ma nden eto wawa ɗin ɗon musidɗo julɗo anda ko honno rewita allahu tabaraka wa taala ɓaawo ɗon joni o gayni tayye arano hino woodi tayye sakkitiɗo ɓaawo nde o jangi oɗa ha o gayni mo duwa juulude e dow annabajo ɓaawo ɗon yeta awwad bil arba o mawlo ɗiye piiji nayyi ɓuni so inni allahumma salli ala muhammad nenaɗo maki wo ma sahabaɓe inni nelaɗo allah on yamiri yomin juulu e dow mon ene nelaɗo ko honno min juulita e dow mon annabajo maki faqulu wi'e allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidul majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima innaka hamidul majid. si tawi noon bani adama ari sinci hunde go hara na oɗo ko juli e annabajo on hare ko kanko tun sinci ko kanko wowli ko faala koɗo hare ɗum ɗon sella e dina kam bal ko selli ko o hadis arɗo mo annabajo o maki wo juulirela ni ko on woni salatul ibrahim ɓawo ɗon sa gayni inna allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabi jahannam wa min fitnati mahyaya wal almamat ɓawo nde parɗa ɗiɗo fof musidɗo julɗo yahanen ko salminago woni hino sellanama salmina ko jungo ñaamo honɗum innani assalamu aleykum lawol gotol no selli yahu ko sifatu salat mo albani min al takbiri ila taslim ka annaka taraha hino ɗon ta andi woɓɓe kadi no faami ɓe innoɓe ni assalamu aleykum lawol gotol ɗum no lundi sunna o wehe no selli kadi ɗum inna assalamu aleykum wa rahmatullah no selli kadi on gina assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko ɗum mi inni si jangaka a hefeɗina e woɓɓe fela woɓɓe tawa ko angal jangugol ma sabu ɗa yiɗi tun a famali naɗatama e piiji goo haray musidɗo julɗo siɗa salmine kadi wona ya fontu juɗɗen ndareɗo sila jogiti goɗɗum na noon de salamu aleykum ndareɗo sila jogiti goɗɗum nani salminirte de anni siɗa fontunoni honduma ndu ko ya accitu
wallina ko hoore koyeɗema salmina assalamu aleykum wa rahmatullah, assalamu aleykum wa rahmatullah, yo maɗum assalamu aleykum wa rahmatullah, assalamu aleykum, maɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ɗiɗo nonoji fof musidɗo julɗo hino sella, wata yiwu goɗɗo no waɗi hunde innamo wondanedema o waɗi ella. idan musidɓe julɓe en arta joni e muɗum haɗa ɓawa ɗon kañum kadi en jonnayi kañum kadi Cheikh Mouhammad ɓe artirana en seeɗa e Qur'anul Karim inchallahu jalla wala. aywa nam Cheikh fal tatafaddal. aywa nam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أيوة نعم هذا كأن هدودي جنگند قراءة رائع لشيخ محمد هذا تورني بي الله تبارك وتعالى تبنتين بي بين بغندن ولا بركة مودو. إذا شيخ هذا يونان كدي ألترنا سيدة القرآن. أيوة نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما شاء الله ما شاء الله. أيوة نعم. إذن سيتايو نانو وقت ربي en yiɗano ɓe jangga en ha wallah kono musidɓe julɓe en sakkitoray qissa goto e yewtere meɗen ɗen ɓeyɗo fayda en fuɗɗike salliki ha en gayni juulude woni ko ñande go musidɓe julɓe sukaɓe tawi ko sukaɓe hewuɓe ɓe mari neneraɓe goto nena mabɓe e hella waktu futuro yummiraɓe waali maayi ɓe yummiraɓe waali maayi ɓeyɗo sukaɓe ɓe hawji kisan nabugol yummiraɓen ko berɗe fiyo ɓe surro he ɓe ɓeɗo sukaɓe ɓe ari ha ɓe hewti ɓe tawi mawɗo wonɗo e aynude berɗe ɗen ɓe inni min faala surrude yurma amen mawɗo filliɗo on qissa on o inni no ɓe sukaɓe ardi noon ɗum tawi no ŋalɗinimmi hiɓe hawji ɓe sukaɓe kañum kadi hiɓe maapi mais kono mi inni ɓe ella ala habbe mi noddano on sonnajo lootowo on o loota womi noddi sonnajo lootowo fureji ɗin on ari o looti fure on o kasenginimo min addi fure on ko juuleteɗon min juuli ha min gayni woɓey min gaynimo juulude min rondimo min addimo ha ko tondu kaburu ko surreteɗon ɓey noon oɗo asanama kaburu ngun ha luggi on tumasi ɓe innimmi ceerno en hewtane men ɗon fure on mawɗon inni wo mi sorni juuɗanɗe ley mi inni yomi townu woto waali wo mi inni yomi townu woto waali wo on tumasi ɓe sukaɓe ko nder kaburu ɓe innimi ko honɗum waɗi wo mi inni mi anda de ko honɗum waɗi kono noon woodi ko jogiti fure on wa waali towude on tumasi kitan suka goto e ɓiɓɓe ɓen fuɗɗi wullude o hino wulla ɓaawo ɗon suka goto inni karama ko en min toriki on jangane men qur'an seeɗa fiyen waawu surrude o fure wallon men surro nene amen sina ɗum nene amen wirtoto ɓaawo ɗon ceerno inni ko honno mi jangiranta fure qur'ana tasi mi janganimo qur'anu hewtatamo ɓaawo ɗon ɓe inni meɗen andigoy kono men faala yon jangu qur'an yero wo ko wawɗon fi Allah on hoyfinan en wawen surrude fure on e hoore doy mawɗo ngawa inni Allah la wo usi mo janga qur'an himo janga woni baali ɓe sukaɓe inni joni to wi seeɗa
ɓe inni joni yo ɓe ƴettu fure on okka ko nder kaburu. ɓe towni fure on ko ɓe addi mo ha ko tondo kaburu, wo fure on piiti. Mawɗon inni si tawi ko neɗɗo wurnoɗo piitorno non, wo ko ɗon on togi mayayno dokko. wo ɓawo ɗon o inni o hawti, o inni enen sukaɓe ono hana on feeti heyno liɓiɗon fure. ɓe sukaɓe ɓen fo ɓanti konngol gotol inni wallahi na menen liɓi, hino teddi ko kañum piitani hoore muɗum. wo ɓawo ɗon o inni ɓe awa wattite leydi ndi immo ɗon yalton ko nder kabru. pay ko goton inni garamo ka en ɓenni naam. o newnanelam mi ndaara yeeso nen angon yi'ande sakkitinde. ɓenni ella ala kono habbito men pottito ko waɗi menen men duwaka yiwde nene ma. ɓawo ɗon ɓen ɗon fo pottitiga ɓe acci ɗon paykunkun towni ñorti yi'i yeeso ngon tum paykun haaci hikun haaca wallelan mawɗo mbay ari hewti inni mo ko honɗum waɗi. paykun inni mi wawata wolude wallelan mi yalta, mi wawata wolude wallelan mi yalta ko nder kaburu. paykun kun nanga kun yaltina ko nder kaburu, leydi ndin uddita nder ton. paykun inni nanene anni ɓinni mo waddoy o inni minno nanene anni nanene an. mawɗon inni mo ene ko fi honno wiyanɗa nanene mani. o inni nene am ɓeɓe ukkuɗen ɗo nane sanga nde ɓe looteteno nane min yahuno min daari yeeso ngon. ɓawo ɗon kañum kadi nde nene an adda ɗo nde mi daarite yeeso ngon wona yeeso nenan ngo mi yiɗo. ko waɗi ngo yeeso ko mi yiɗo hingo ɓawli mir tatawi nene an kan no rawni moƴƴano ɓandu heɗitin ɗum fof no rawni. kono yeeso ko mi yiɗo ko wona yeeso nenan ngo ni. ngoɗo yeeso yildike fes waylike fes. ɓawo ɗon paykon kun hande kadi hoti si kun walike jamma watti joni kun hoyɗay yeeso ko ngu yiwno kon ko nder kaburu. pay kun ƴeñƴo jamma hikun wulla. o honɗum o rewi ha heɓi kalisiji. o yehi makkatul mukarram o hajjani nene makko fiyo affaire yo iwu. ko arti so ɗanke kadi o fuɗɗo hoyɗe kadi o ƴeñƴo kadi. on tumasi o wi yo naali o eti ha asi boyli hewɗi o kañum kadi si arti walike kadi hoyɗa kañum kadi yummir haɓɓen kadi. o ndaari o tawi hay joni ɗum ɗo i waali tawo. ɓawo ɗon kadi himo okkora sadakaji fiyo accu hoyɗugol i waali tawo. nder ko woni e jindude kon o fotti mawɗo oya ko berɗe fillaniɗi on o qissa ɓay ɓe fotti. on tumasi noon soko on inni hande no mi yewta on seeɗa. ɓinni awa yewtan. wo nene an hari ko mi yi'uno ngon yeeso ɗon mi etike ha fiyo ngon yeeso yongo iwu e yeeso an kono mi ala yeeso ngon ala iwde yeeso an. mi etike noon ha mi ronki mi yehi hajju mi waɗi none sadakaji mi asi none e boyli kono ɗum ɗo fof haɗali lan yiwde yeeso hulɓinigo ngon. o inni kono mi humpitete ko honɗum nena an wonno e gollude ha si ɓe heɓi ɗum ɗo. o inni ene nena ma ko honɗum wonno e gollude ha si nena ma heɓi ɗum ɗo. o inni nene an hari juulatano, nene an hari juulatano. idan musidɗo a yi'i ko woni sabu kaburu ngun sali leydi ndin sali nde o fure natata kone kaburu sabu angal juulugol. ko balɗe jeelu ala juulude, ko lebbi jeelu ala juulude, ko duuɓi jeelu ala juulude, ko balɗe jeelu juulata tawa waktu on feƴƴi, ko balɗe jeelu jooɗiɗa a juulo yaali ko juulirde, ko balɗe jeelu wayɗa julde subaka. musidɗo julɗo si a woniri ni ha a mayiri ni haɗa fima no hulɓini an tigi sa landama ennayi eyi fiyan no hulɓini. idan musidɓe kolo wonɗen e darnude yewtere nden ɓayɗen heddori jangande wotere fermen inchallahu tabaraka wa taala ɓawo nde andantede mo leerde men nden yoni hade cheikh mouhammad qira'atul akhira inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله 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 مسبح الله 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 سبحان الله مسيدو والله mo yeddi Allah azza wa jalla ko andamo ko dum wadi ay sa yeddi tagodo ma on ka andamo fi Allah mi jejima an o wondo e darde de ayeje jangade do jonnu goddo firana maade fi Allah de ayeje do tun jonnu goddo innamu ustaden de do kondude firti o firana maade fi Allah awajto to mojje mudum idan sheikh khari artene Qur'an الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها
أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ما شاء الله haray musidɓe julɓe en weltanike ɓe fof en jarniɓe e allahu tabaraka taala yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude joddi أيها الأخ شيخ محمد أشكرك على الإجابة دعوة والآن لديك بعض الكلمات الأخيرة إن شاء الله. الحمد لله مرة أخرى نشكر لك محمد جالو وكذلك سمية أيضا محمد جالو أيضا أظن محمد باري نشكره ما شاء الله على قراءته يعني رائع جدا وكذلك الصاحب المكان نشكره على عمله هذا نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبارك في هذا المكان. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد آمين. وآله وصحبه أجمعين. آمين. أيوة نعم هذا مسيب بجول كسيفان ده يوتر نانة توني بيولتنيك كوني سبو دارلوكم ɓawo ɗon ɓe torike nde allahu tabaraka taala watta barke oɗo nokku nde allah o yaññatamo haɗa kamɓe kadi en weltanike ɓe boyi allah yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude joddi idan cheikh konngule mon sakkitiɗi aywa nam aɗa ko weltago aywa nam weltano allahu tabaraka wa taala weltano wonɓe sabbu o nokku ɗo aywa nam waɗimo makanul qur'an ka qur'an jangete machallah weltano onon wakkiliɓe ha organiser ɗum ɗo tawata o leyla ɗo o jemma ɗo o wawawi noddude ɗum ɗo ka kitabullahi azza wa jalla jange ɗum ɗo ko allahu yoɓata kama qala taala la in shakartum la zidannakum so tawi tan on jarnimo ɓeyde eyi wallah haray hiɗen toro jeyɓe ɗo ɓen yoɓe ɓurtu wattamo hila ko ɗum ɗo woni fof inchallah kala harf janggaɗo o ɗum ɗo ɓe mbaɗi baraji sabu ngo kamɓe waɗi aywa nam ko kamɓe waɗi hono nelaɗo maki hadis nde kala mo janata
jama on Allah on janatamo si tawi neɗɗo wonnama moƴƴere ino hande o andata o wonnama moƴƴere wallahi o janane ndam nde wonno mo tan yini baraji ka Allah tabaraka wa ta'ala ara ɗo mi weldike fota wallah on joddi aljanna o nafira en amin amin ya rabbal alamin assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh idan musidɓe en weltinike Cheikh Mouhammad en weltinike kañum kadi Cheikh Mouhammad haɗa noon musidɓe julɓe hiɗo wondi émission moɗon gandal e faamu e vendredi alowo e leere mo wowde nden si tawi Allahu tabaraka wa taala ko ɗum o yiɗi o weela kala wo ko yiwɗon feƴƴiɗo tawi no laaɓa no iwre Allahu tabaraka wa taala kala wo ko yiwɗon ɗo tawi no wondi e faljere imma ko faljugol e ɓindi ko feggugol ko ɗengal ko feggugol ko ayeje ko faljugol no firite ko faljugol no jangirte ko bani adama woni ko taga timmari haare ɗum ɗo no iwre e amen Allahu tabaraka wa taala ko woɗɗitiɗo e faljugol أقول ما تسمع من الذكر والآيات وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات